Suri hini rakri sirkep aningka na baha hini ang deng langkai festival inghana dong along mesen pen kipaman. Lama kang thurga chikimo krung ching sai padopen dipu binapani high school sertalin katalon kicheng. RD models atumpen hamren along kicheng siapong kar kijor kicheng. Kardom nili Karbi prime time abirta thanbang sami jurnaliti mungpi non birta ang tonpen arjuik tha. Suri hini rakri sirkep aningka na baha hini ang deng langkai festival inghana dong along matijong ni phayeng koraner kepani team Karbi anglong ajalin sarpo Karbi anglong autonomous council CM tuliram rong hang lapen alang liri sanghwa tumpen pen kachitong duna birta kat news sa hemalong birta nangle. Alhiya sarpo aman pen kachitong dun Karbi anglong autonomous council CM tuliram rong hang pen lam theki jai ponki Karbi anglong angkang pen langkai jan ahawar henlo kapaphinai ahawar. Labang so hawar along kemesen kachiling atuar ingthir jir ki junalang se kachilang awar sai lapen luka charli adim akinang sot alam klardak pen lam te kijai pado lasya lang lipen kidam tangan ingkan RCC ringwel humpharo isipen nonamat humner kep an kitang erluputa lam te jai lapen gari motor lapen rat kachiling ki joy ki jiapan mesen kachiling atuar kasalam jiapan ta pachini pontu ang part open stage community hall lapen longlia pata sitame langkai jan hawar angkang ki do ana rong phanta longlia pata ke pajirjia phanta maya long jai pontu labang so maya long MP Horen Singh B Karbi autonomous council ematum rup singh teron kacherong PP MSC atum Richard Tok B Darsing Ronghang nominated MSC Sima Ronghang P MLA Barim Bida Singh Ingleng Difu municipal board chairman Rakro board chairman atum Kangjang Terang Joni Timung Bida Singh Teron Lumbajong VDC chairman Lawrence Ronghang Ratsai Klem bang tingkreng rong pi sai sing rong pi lapen rong asar pen cheng lok ong dung langkai jan hawar angkang ki doarat atumta chitong dun keng sang tum ha long li pipi lapen ekdom pipi posi chuprai thiblo lapen ke prabjin pen high court pen isi awarding na pipo se land belong to under Karbi to mascot long li philang aja kong ke vico 1952 62 district ke long kan si tum yang ke ladapang long le philang aja kong ke council santi lapen ke supreme court le high court le ki jata me mo final verdict ke Karbi to mas council bansi yang piji lapen ke long le philang ke tum ke jok panda pipe ing sanghan pi long le lapen ke dake ki doana Karbi tum phat lapen na tum press media atum yong si long le nangi kusata me na to reply tame ni tum nak piji lapen na tum da cerai na border protection pa lapen ning tum Karbi to mas council mate team Karbi long kan ke kaita Karbi atum bansi dak laso awar sai ki pipon ke kancin tum saideng polo tu ke dam tang ke 20 year ni si ni tum Nagaland ke election kori ji polo lapen ke parliament settlement ji phansi ni tum claim ponji pan tum DC lapen SP pan hangsi Karbi to mas council pe ni tum claim pon lo lapen na tum chini lo ada notice ta pidamelo sita na tum chini lo asam long kenan kasik sak dolo lahai ajo ni pet itu niki da police lapen military lapen ke army CRPF na chera panji 2000 da ta nangji lahai police army tum stalang tum abang ke lasuna kune der lo laso da join ni kan tum postpone ko laso January yang mong ni tum claim ko laso ba item Sertalin katalon tidika mamay pen lama kang thur kachkimo la pen krung ching sai ke pado ang bong dipu rong supia long kido binapani high school sertalin katalon ason ajaimek pangcheng pontanglo dipu rong supia long kido binapani high school along matijong koraner ke pani ningkan phokep kipleng ani pacheton si thanbang la pen barim charli ang bong chingki chithan pado Thanbang Barim Ranjit Kumar Sen pen kecepa hempu cepa chinia maya long Bengali medium school long kecali penta goreng na pen kecali apan thang ta akasiksak awi pusi barim charli abang hubang piatum ningje Papayeng koda trok si ani pen papayeng koda sirkep ani an kepadoji ang tona jaimek tirika mamaya mai Pugatam Kumar Roy pensi kat news apan pachini বর্তমান এই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক আমি 84 এখান থেকে পাস করেছি এখন এখানে ডিপুতে আমি ব্যবসা করছি
দাস আমি এই বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাস করেছি এবং বর্তমান আমি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এতিয়া আপোনাৰ কিছুমানে বাহিৰৰ পৰা পইচাও অনুদান পঠাই আছে সেইকাৰণে আমি সিহঁতকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই স্কুল থেকে এখন আমি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে কর্মরত Kidamtang surihini rakriner kep aningkan ason tak taksi pining mate surihini rakrisir kep aningkan inghana dong kangbora beerong along hiniang deng langkai festival kipamana long dorde pope an greater difu bazar committee tumpen kerap kepajir duna berta kat news sa hemalong nonjong berta nangle surihini rakrisir kep aningkan abha hiniang deng langkai festival inghana dong kangbora beerong along matijong ni paing kora trok sia ni pen ni pai inkoraner kep ani an ni apartment mesen pen jai mek paman labang so ronga je long dodi phope ason an along greater difu bazar committee thiek pen gdbc atum pen si kirap pi pajirdun alang litum sang han pen dang lok jasemet pen lang ok pi pajirdun kirap ki pajirdun ahut gdbc amepu biren rong pi lapen kongchun bang anderson rong paratum chetong dun Hamren rong supialong madijong ni phaing koran troxia ni RD motol satumpen Maruti Suzuki kar ki jor kilana dem ingpu det pen kiching sia phong kar ki jor ki pedo pona birta pherangki hundor kropen birta nang pale Hamren along lapuson kar ki jor kilana dim ingpu det pen ki jor cheng arni alilalon pen si kar ki jor jaimek pangcheng labang so jaimek along Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso Karbi Autonomous Council Soil Conservation Board Chairman Ronjit Teron lapen Ward Commissioner Basa Teron atum chetong dun Hamren along lapuson joy kepen kar kinam our side kilong ajok rat apan isi thedung akirap longpon lopusi Hamren Municipal Board Chairman Tiso pen phirangki atumang nuningje lasi lapuson our side kilong pen non ke Hamren arat atumta hojai no gaon lapen Guwahatian dam jok prot poputa ningje thu RD Motor Agency Hamren along Labangso Hamren long RD Motor Agency nang bikok pen pini Hamren arong supia sorta akahelo dam de pin pen pini ani ilitu mithang Hamren Municipal Board town along Labangsong bong long masi akahelo agency ne dam de pin pen stame ilitum long dag agency dolo lasi none prange bangian stame akahelo dam jok plot pen joy ke pen alangli ilitu malong ilitu makorte potul sang malabangso agency kang pupen ajok ilitu makorte akai dhuni raming leng alangli bangta pinia bangke joy ke pen nogong Guwahati hujai dam de pin pen hamre na town long mesi labangso agari joy ke pen alangli en porlo West Karbi Anglong Presbyterian Church se not ki parlo umpanai Presbyterian Church along matijong ni phaing koraner ke pani Festival of Peace lapen Kwas Q Centennial mate ningkan pharoi sira inkoira phok ki chok ajai mek mesen pen ke padu pona birta pherang ke piratane lapen hemari rong pharatum pen birta nang pale Reverend Arjun Phangcho ke APCS a moderator pen kachipahem phua mailong Reverend Armstrong rong hi pen Bible kapor hi pangchengsi arnam kardom masai jalin pondo labang so Festival of Peace along arnamalam ke thana bang Reverend Dr. Robert Convilles Associate Evangelist Billy Graham Evangelist Association Reverend Dr. Robert Convilles Penjumesen arnamalam ke than pajirmi along Reverend Brensley Timung Lamlar Cherabdun labang so sayang deng pinang an Kristo aphan ke kroya korte ing jiratum ame kribu si Jesu Kristo henlo kereng et arnam po ame krengjeng penchini pamesi aning chirui hurlo lason si Karbi Anglong kido Christian atum anaphan alangli arnam ardom pisi kemesena bang pu bang phike pachiplang jia phan arnam arideng hodailo non malam so por phan birta moin ton veksena Border Awareness Program, Pork Eating Contest, Chili Eating Competition, Damoy Curry Cooking Contest, Dance Competition, Darhepi Awards. Witness the second Lankai Festival 2019, Inghanadong Playground Lankaijan, 27th to 28th of December 2019, only on Cut Television's network. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies,
cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasi Lasonawar Saikimi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kimi, Laki Chiklu John Trokopan Kapamala Siki Piponji. Lasi Apor Panhok Hipin Pen Chloride Unisex Beauty Parlor along Patibok Damignon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Difu Karbi Lasi Lan Suseka Chinile Thojiapan Laswa number 600-121-3664 along Pumriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, D4, Karbi Anglong. Dihina mobi puthot birta along wang tulo. Ru Samson Singing Tea Talent Han Society pen kapatir pipon along Karbi Anglong Singing Star Management Team atum Karbi Anglong Singing Star Season 2 matijong ni payeng kora Troxia ni Boksong High School along kicheng si audition ki pedo pona birta nangle. West Karbi Anglong Boksong High School along Karbi Anglong Singing Star Season 2 kicheng si audition mesen pen pado. Boksong High School a Principal Krishna Kanta Singha arideng pensi audition ing puponlo. Duar amla hawar pen audition along ke texer kachipati dun. Bang trok atumapan mega audition along klamalong an kachipati dun long jiapan kang wai pado. Adun tu audition laki nonang kileji. Suri hini reng koy aninkan arkoi cikloni pai ki thom ani. Dong kamu kambalong ke pedo pon jiapan pachini. Labang so audition along ki pidunji ning ke hangapang pubang piatum. Online pen men kachithab jiapan www.russiths.in kahumri jiapan pachini lapen ang tonalam kachini jiapan 7399947680 9101 93595 a number along kilo jiapan ta pachini pontu. United Karbi Student Association Duar Baguria Ro Tumpen Patirpipon HSLC lang kipidunjia tumapan pre-coaching mate anamenepin pen ke thanasai kedeng. Dulamara Bagan LP School along matijong ni phayeng kora Troxi ani anke anamenepin pen HSLC lang kitokdunjia tumapan lokithan ninian plengtanglo. Lasikumar ni Charlie Sumar nang kidunde atum dolang pulote kidunjia pan Duar Baguri UKSA ro tumpen towar thopontu. Men kachithapapon form sitame pipon bomlang passport photo ipak chiwanangji lapen form sitame akijoy pensi kipi pusi Duar Baguri UKSA ro achunbang Royal Son terang pen pachini pontu. Karbi prime time angkela pon sikang ton pe iglo dumit hak me kurwang tu.